Tugeze mu mwaka w'ibihumbi 2020 hinjiye imodoka 19 zikoresha amashanyarazi. Muri 2021 hinjira imodoka 38 zikoresha amashanyarazi. Tugeze 2022 hinjiye imodoka 134 zikoresha amashanyarazi. Naho mu mwaka wa 2023 hinjira imodoka 103. Mu mwaka wa 2024 hinjiye imodoka 218. Igiteranyo cyazo zose hamwe zibe imodoka 512. Ubu tuvuga ni imodoka z'amashanyarazi mu Rwanda zimaze kurenga ibihumbi 7. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 ubwo mu Rwanda hatangiraga kwinjira cyane imodoka zikoresha amashanyarazi, ubu harabarirwa izirenga ibihumbi 7 ubariyemo izikoresha amashanyarazi yonyine ndetse n'izikoresha amashanyarazi hamwe na essence izizwi nka hybrid. Izinjiye mu mezi 9 y'ibihumbi 2024 ziruta kuri cyane izinjiye mu myaka yose yatambutse. Ibi ni ibintu byigaragaza mu mihanda hirya no hino mu gihugu, kuko udashobora kugenda metero 200 utarabona imodoka ya hybrid. Ushobora gutekereza ko ubwiyongere bw'izi modoka bwatewe nuko byoroshye kuzitunga bitewe nuko zitanywa essence nyinshi. Aho ngaho waba wibeshye. Ubwiyongere bw'izi modoka bwatewe nuko zakomorewe imisoro muri gahunda y'igihugu yo kurwanya imyuka ihumanya ikirere ndetse no kugabanya ingano y'ibikomoka kuri essence igihugu cyakoreshaga, cyane ko mu minsi ishize igiciro cyabyo cyari kiri kuzamuka cyane kubera ibibazo intambara hirya no hino ku isi. Kuri ubu imodoka nyinshi z'amashanyarazi ziboneka mu Rwanda zikaba ari imodoka zikorerwa mu gihugu cya Korea, zikorwa n'uruganda rwa Kia ndetse na Hyundai. Ni inganda rero zikataje mu gukora imodoka zihendutse kandi ziteye neza ugereranyije n'izindi zimenyerewe muri Afrika nka Toyota. Zimwe mu modoka ziri kugenda zibica bigacika hirya no hino mu gihugu rero twavugamo nka Kia K5 ndetse na Kia 7 hamwe na Hyundai Sonata. Igiciro cyazo inyinshi ziba ziri hagati ya miliyoni 12 ndetse na miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda. Inyinshi zikaba arizo mu myaka ya 2012 ndetse na 2016 kuko arizo ziba zihendutse. Izindi modoka twavuga zigaragara mu Rwanda z'amashanyarazi ni imodoka z'inganda z'Abashinwa nka BYD, Dongfeng ndetse na Nissan, n'iza Toyota zo mu bwoko bwa RAV4. Akaba ari nayo mpamvu kandi nta modoka nyinshi z'amashanyarazi z'imodoka z'inganda zo mu Badage nka Volkswagen, Benz, Mercedes, BMW ziboneka ku isoko ry'u Rwanda cyane kuko igiciro cyazo kiba kiri hejuru ugereranyije n'izindi modoka. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 imodoka zikoresha amashanyarazi gusa zinjiye mu gihugu zari 19, mu gihe muri uwo mwaka kandi nta modoka n'imwe ya hybrid igeze yinjira. Bigeze muri 2021 iz'amashanyarazi zariyongereye zigera kuri 38, mu gihe za hybrid zinjiye mu gihugu bwa mbere zari 28 gusa. Tugeze mu mwaka w'ibihumbi 2022 imodoka z'amashanyarazi zariyongereye zigera ku modoka 134, mu gihe iza hybrid zari zigeze kuri 520. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 imodoka z'amashanyarazi zageze ku 103, mu gihe za hybrid zari zigeze ku 2386. Tugeze mu mwaka w'ibihumbi 2024 imodoka z'amashanyarazi zageze kuri 218, mu gihe za hybrid zo zinjiye mu gihugu ari ibihumbi 3726. Muri rusange imodoka z'amashanyarazi ziri mu Rwanda guhera mu mwaka w'ibihumbi 2020 ni imodoka 512, mu gihe iza hybrid zibarirwa mu bihumbi 7172. Mbere y'iyo myaka kandi imodoka z'amashanyarazi zinjiye mu gihugu zari munsi y'10 ku mwaka, kuko nko mu mwaka wa 2018 hinjiye imodoka imwe gusa. Mu mwaka wa 2019 imodoka zikoresha amashanyarazi zatangiye kuzamuka kuko hinjiye imodoka zigera ku 10 gusa. Tugeze mu mwaka wa 2020 hinjiye imodoka 19 zikoresha amashanyarazi. Muri 2021 hinjiye imodoka 38 zikoresha amashanyarazi. Tugeze 2022 hinjiye imodoka 134 zikoresha amashanyarazi. Naho mu mwaka wa 2023 hinjiye imodoka 103. Mu mwaka wa 2024 hinjiye imodoka 218. Igiteranyo cyazo zose hamwe zibe imodoka 512. Mu mwaka wa 2020 nta modoka n'imwe ya hybrid igeze yinjira. Muri 2021 hinjiye imodoka 28 za hybrid. 2022 hinjiye imodoka 520 za hybrid. 2023 hinjiye imodoka 2386 za hybrid. 2024 hinjiye imodoka 3726 za hybrid, zose hamwe zibe imodoka 6660. Igiteranyo cyazo zose hamwe izi modoka zikaba ari imodoka 7172. Ufashe imodoka 512 z'amashanyarazi ugateranyaho imodoka 6660 za hybrid mu myaka itandukanye zagiye zinjiramo kuva mu mwaka wa 2020 kugera mu mwaka wa
2024. Ni umusongozi wakugezagaho Stan. Mwibuke gukora subscribe.